asetena no aya na da bia ehye na se ya hye nkran na ofesu no ye ne hia se dande nyina nsem ebekọ no yade somo na afi wote de ebefa ne de ebehye na afi ba bibiara ebedu no so no wonso abomode atumi apia so ama onua na afi ono so atumi ate na dande nyina ehunu se ye oman na yatim no oman pumpuni Ghana no nsem no twagu a eya attention TV pe ene yade somo medin ede Franco aku asante ene so no ensem bebre ho no ma de ebesum eye won a ohwe anasa hwefo no na ene no de di mo akoten ba akopa efa yenua be ma Twene jonas no yenim se emre bi ni anasa nakakra twam ni yete se Twene jonas eye anasa wababonten ye ne mpanifo kasa ono kra de no oyededa because they be ofa ne fo a chese wo kire mpanifo se ba bia o man aduru no entwase ekonesa because ba bia aduru ye di be 64+ kura yenyin enti ma yesa anka ye retirement enti no o gina US na chese o ye video a o de kire mo se ampa chese wo hwe ba bia o mo US na du na wo hwe ba bia Ghana du wo mpuntu mu a chese aka kire kura enti wo de frafra sa na chese ni brena so kasa wotunu se papa no anase abrante na ni abre esan se wonu se oman no ye ko akiri kura enti no da bia ya okasa etia se oman no anase mpanifo no omdi diska no ombo modin asa omdi diska no ebe bibia ese na efata bibia wo se oman no ko anim anipa nyina be hu se ampa ye ko anim e wabrabo mu nti nipa nyina hu a omama ye mo piafo piaw oman Ghana ma ya ade ano na mo so ama eye otumfo osaitutu edin kopie mu won nsem kan mu ama ebe me se ye de be som kura ma hu se ampa chese ayade a chese nkrofo buofu pa so okasa etia na so okasa tia ohene na otumfo osaitutu the second asante mamu hene ma hu se nkrofo buofu ama empo duabo be pie mu ma papa no ye de sambe so ma hu se ampa papa na ni abre pa ono so gina hu se papa na di ana se Twene adi ye otumfo atemtie wo se otumbe pa che onya saade a wode je no pa bondua ma oman Ghana ye nyina hu se de ekono yade a chese eni yenyan na ebe me se asamufura san beto ye pono so epese ye de somo efa ye nua be ma Twene Johnson na za Twene Jonas na eye ensem no ebe me se nana anaso otumfo ne kwanta kese hene otumfo kwanta kese hene na boache yawo ababio enso e de abepe so se hwe wose Twene Jones babio se bia womra mbomodin pa mepe eye otumfo nana otumfo ache pa wose wonfiri ba biara wose bia se wose tokurum se wose amenam se wose nwuram se wote grass nkoam ba biara wose bia se kota se kura na wose womra emepa nana ache na ensem no wode tudwa se ba bibiara ye Twene Jonas ehye no wosere no womra mepa ne che wesan se ne kasa na okasa no tumi etia otumfo papa enti womra bebu nkotodwe wonanim se nana me ana mekan so mesere papa bomode afa cheme afi so osan kire mu se empo Jonas ni sika ho de ombomode ankobo besia ai se wo betwa plane ticket aba no na woni kapre ne sempo de beba Jonas mbomode ankobo besia se bank bi na obekọ se so beko onipa bi ho so beko aban na nkasa wana se US aban ne okura sa koje besia se US aban ye maba na me baya no enye bibiri nya kese kasa bibiri ne mo mesre mo se mombo modia na afi no mombo ame na afi so no me mama sika kakra na mintumi enko me kurom na me nkopa ohene na amadi na atem no chew na wontumi ngi sika mra mombo modia mepa eye ohene ne chew se ne be ya nioma nyina betumi akototin enye saade anche se wono ankasa no ne ho ebekire ne papa we ye ensem a je so hene kan ti enkohwe sa video no emra ne yenti de ewom na futu ben pa na odi be ma branch ne ba bia wo bia wo so dwumade anase ba bia wo bia wo betini ehu se na so ani abrende na je na wo ka kire be kan se wo ye be na prekope ba bia wo hye bia kwan ya fa ma so e ba social media no wo fa sa kwa no aso so wo abro kire kura na se woni ska wo babosia wo mra bebu nkotodwe wasante ma wura nim se mi wura wakwa bubububu minim enkura bonisem ana amma ko ka de makan ti fam bone cheno sante ma wura wo batampa wo de bone be cheno so obi hu no tufu no tia e beboa no we ehia se wo de kofo bia so e kwan ya onanso be Ghana no waba men chef gesiem
abesi di krom hene so ne maame na busuafo di bi momu odura blasa dwa wura no me ne no akametu sa na mo no de otudufo no won tudufo pa enti se kura no munnim sunsumu no bibi hwehuna no Facebook and YouTube so wani abomu se Twene Jones no bibi hwehuna no ya mu musa so wada wotimi da wotimi nada si eni abere ya nyina yehunu bi ye jama obo ade yakubon se sabe kwasia do ya ade a wonu no ho eti so benu ho a wo sha sentem so betu na mo bi a wo tu ntem na wa hwe yi a da ko be da boni ama de me ka kire no for meaning say osun ko so adwumadi wo hwe na ene abrantie Twene Jonas enso ensem ena yeguso a yedi ehun komo no na me won sem kakra bi a me se bisa nana ansa kra ne de adwumadi no ebeba na wiye nana na say amamre eni amane ye pese yegu esan say ne obi a sorry a social media no ena ode kana asem bi akeke no afa ne wadi no okọ obi a ne be sorry a no obegina social media no waye bibi opebia ye yi abrantie de kwa de tonchen a edoso anti de nana eka ya no wa kirekire mu se ewo se ampa Twene Jones bonwade ara fe obuni ketem efiri we biara wo so be fa plane so betu se den ship no de beba the yanso abedu no abepa aye otumfo osai tutu the second echewo na eno na aye Twene Jones se say wonti ase kura se wo betumi afa plane anase de ahemfo kana se de amanfo ka fa ne nsemo a wo di gu mpanifo ejai mu anase wo suja egu om chemu ema mo ahye o matumi aye adwuma se ne fata no de obi abeka bia no de wo so wonti kura enti wo osan twa video bi a wo kire se mo amudi na chanza mo amohwe no mamo yam nhyem mamo suro kura na de na mo suro wono ka asem no kura nya de wo suro ba ko ka presempo akoro wo chese takukura mam wo suro se obeka no kure ezan on de onim se no kura nko an wo ka na mo se wo ye ohene na se wo de wasase abema nipa ama o matumi atu gold no asɛ nsu anipa no enda de nyina nya nkwa na chese eni abeye kokko de a empanifo monimo a mesremo a acheopa mesremo papa wo yusu asem bia chese me kura no mentumi mbo but ezan so on kan enti no nyame na meka wasise saa na ahenfo no be dia ene sebe mpreduasa na chi eduasa miensa nyina ka ho wasise sebe na chese ohene kro no sebe oye kwase apa so wade na asase be ma obi na wo betu gold na ensu amanfo nyina yusu no ni nyina betumi asɛ na amanfo ho bɛkyerɛm nsuye mu ene ade de ono yɛ so mo bi adin ɔmo hene bi adin na sɛ wo hene kro no wonim sɛ wodin frafra na sɛ obɛma gold akoso na sɛ galamse yakoso na ɛde ɔhaw abrɛ wo manfo de a ene wɔ se sebe mpreduasa wo yare wo yare papa je sɛ wotirimu nyina hye wo kra ka ho a dwonse wono de je sɛ wo nsuro kra nti yankenkan ne nsɛm kakra wo tworoe na afi wi de video no apɛ wo so wo se hwɛ honestly, I don't care about anyone's foolishness. What you say? There's one who was robia, one phobia, and it's a previous and quasem be obiabidi. Hand or santoso. When you do the wrong thing, I will slam you. Just say, oh, yeah, idea and some fatadia, or no, obecha wachipa, or bet papa, or chiamon zampa. I dare now, and until I was so to me in ye. And to some now can also all those being scared about me, insulting someone and being in trouble. Please don't worry about it. I'll say. Mo amudi matia mo hwe me dande nyina I social media handles no mamu surogra ezan ze media my crowd masimi bo people pa se empanifo so mandi omdwuma yi a meka na obi anye na dwuma yeso a mesan dia peso atwa na chimpire ama na tumi aye na dwuma pa oto aso also because I am not even bothered about it in the first place. If they are fools, then indeed they are fools. If they have any reason to harass me, then it will be because I told them to do their work diligently. Are you king wise at all? Obisa se ahemfo amoyesa no chese sebe impreduasa mo munim de no osoro de chese obisa o se sebe impreduasa oyo hene na chese wo de wasase mana nkrofo nse nsuo a manfo anase wankasa otimamfo ede ya de pa no so mo nsen na sebe wo nyansa ana what was foolish. If you are a king
and galamsey is prevailing on your land, and the water bodies are being destroyed, and you are being stupid, and I am telling you to stop being stupid, then you come out and complain about me insulting the king. What is say oh your hen na say be say wo de wasase ma na say galamsey yi etumi ma enobae ene nioma ene emponi pa ete so say a na wo ka kire wo say wudi nsemfo a adenti na won kana afi wo so ba bonte na afi wo be se ne say wo kasa tia ahemfo enti we ye nsem bi o kan nsem ne do so pa but isan say video on enti ye nkasa bebere kalkum penifo we o say ye gene ewo eye ayenum kalkum ye gene ewo ayenum enti no ekokuo no enti no yenko na afi yenko tie video no ne de oka na afi yembra embewi nsem no kura. I'm going to blast you. Me found you be Jimmy. And to our Surabia, Yamushi was a Makodi be at the Mesro. When ya was I, one, where Jimmy when ya was a more Yambia show. Pasha, me, I make us and the cram Yamushimina, Wuti, and I am best. Oh, my Jimmy, Nipa, where Jimmy no one knows where Jimmy, who reason are they Babette, or they Babette at Jonas, a reason is saying Jonas say, you are Juma Yaos, a better we answer. Everyone minute to be a my master. Oh, heaven. I see a way on Henna Assassin to Galamsey was soon swinging in us a Nico, a taxi, by Nicola Cry, white chair was unsua in a momentum. Now unsua near a yellow call. No way Jimmy say, I may catch you as a Jimmy night, no more Munya Galamsey now, or say, oh dear Henatem, not or Henibena, when you answer, or Behesse, young train, your money, the crew moon swinging answer. What would not or Henno? I'm sorry, you are sick. I gotta tell you, and you are involved in Galamsey, Bia or Mose Gun and Sua, man, what chrome for Yansun Bia or Hinakoya Pasia. I'm telling you, I'm your friend. I'm better to say, Bia, where Jimmy? You are sick, you are ill, or Hinibia, the whole country. Wakoton assassin. I'm here to Galamsey, every 1 minute to be a by myself. Why would dear Nimu every 1 minute? I'm here saying so every 1 minute to be a by myself. Having them jacket every 1 minute. Can't be a channel. I'm here this sense you and Nipa Manyan Sunum. Sao Henno, wouldn't mean answer what Jimmy? And to where become Crum Hinibia, Fawasiako, and men found to mean Tiano Grapher with Jimmy. We yare or Henacron, we yare, I'm telling you. I had the massa umenya a nananomi Islamu Pamacho be at you. May bow so straight into be a Sian answer of Fumo. Said a me mouse. I'm telling you. Why Jimmy be a the bem mount straightforward. At you near Bema Jones, what retrim. Jonas say, baby, we are here drone. Say, wo your henny, na say galamsey. I becosu I wore a young potem the our srow. Not just a way. Sabe de kan wandwen enkrofo a ti ho yedie asase so want to me andwen yedie no o man Ghana kura brichi e betumi aboy wandwen we san say sa galamsey ikura ekoso a nipa ebretumi koto amna mu tumi wu site ne neoma asase a chese nipa kura betumi adua so no bae ne nyina tumi sei entu yo hene na so want to me andwen na so want to me andwen puntu a ebetumi akoso o man mu na so pese wo sei puntu dia ene Jones yen kanchira ahemfo a moye saa ne ma ne se mo yare sebi empreduasa wa media soso ono de wan to sebi bi kra o se ono de won to sebi ba me de me to sebi sebi empreduasa mo yare enti ya ene de saa nsemi emu entiremu abasie media amje so e Franco ku Asante Attention TV se opesi ye di djuma de bia ho ye bon de wuruma na je se wo so dwade ntumi kwanim na man sign wiase nyina ate ya Fabra na fi yentumi ndi unjuma frɛ numbers na yetwagu ɛwɔ screen ase no na yentumi ɛne endi edwa sɛ na ɛsɛ na ɛfata meda ase sɛ wo gye brɛ ɛne adagye hwɛ